Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Hintay ibasa ti Proverbio 13, versikulo 13. No di mo ipangag tinaimbag apang magbaga, kas mula daw dawatan ti riribok nga agtisuor kan ka. Tungpalam ti pamagbaga kat awan ti pakaan-anwam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Alona anak, sigurado ka kadi iti pangedeng mo anak relasyon kan ni Loreto. Wan nanang, Ay, doon atawan tinapalabas. Sipod pimusay day di Arnel nga asawak. anak, Ay ayatan ni Loreto. Kat kastaak matkan kwa na, nanang. Kan maaklon na dagiti anak ko. ala, makaammo ka. Nasaya at atao ni Loreto. Ngam kita anak ko, taamangan no maipamaysam laang ti imatang mo kan kuana. Kat mabaybay am dagiti anak mo. Ha? Palagipan ka laang, anak ko. Sana balin nga oray jak agna diti balayo, alaw na. Basta tinapatag, umay ka iti balay. Sige, no day tati ko nam. Ti kayat ko. Ad-ado ti oras mo kanyak. Ha? Wala. Dadakilan dagiti anak mo. Isa, siya ko matimas ipang pangrunam. Sige. Awan parikot iti dayta. Ngamin, ay ayatan ka, Loreto. Ay ayatan ka met, Alona. Moily, mabalin ka di apa utangan nak iti kwartam. Ha? Apay manan? Adda pang usarap. Kaso sweldo tayo lay di na minsan nga aldaw. Umututang kan? Wan nga ron. Mano aya? Uray 2,000 laang. Ay, Alona, nadlaw ko kitdi. Asipod na addaan kan iti karelasyon. Pasig mo ten a kwarta ti bagbagam. Ang parikot ka iti kwarta? Anya, Wan mat. Apay, ik-ikkam dayta a karelasyon mo iti kwarta? ha? Kwa, saan? Balo ka, Alona. Kat agmay-may saka amang isaksakat iti panagbiagyo nga agiina. No kasta nga rod, rumbang adi na kagundawayan dayta a karelasyon mo. Ah? Ni, anya ka din ti sasawa, Marley. Pagayam ka, Alona. Kat jak kayat ama ilumlum ka iti utang. Marley, Iso a pangasim ka di Amirisam ana imbag. Taamangan kit di mat no gun dawayan na kalaang dayta a lalaki. Gun dawayan na ti panagayat mo. Loreto, nakaidda ka matlatan dito'y katre, dito'y sirok ti mangga. Panawandak ditoy, takayat ko ti maturog. Nagmayat ti angin na ditoy. Di ka kit mangkita iti panggedam. Tagtrabaho ka kumamay. Nagadukot nga ipagbagayon na ya. Anya nga ta tinangayatan ken ka ni Alona abalaw, ket sadot kamay. Oo, anya asadot. Ay na Loreto, ti kasapulan ni Alona, ket katulungan na para kadagiti anak na. Saan ket atay mangpadagsen iti biagda nga giina. Nanang, adda ko magatangag a project ko. anya, kwarta manan ti bagam. Kait-itad kulakan ka ti kwartam. Allowance ko day dya iti makan kan plete. Panay kayo gastos. Nanang. Hoy, Vicky, agin inot kayo. Ngamin, saan analaka ti kwarta? Nanang. Diyak kayat aday tala aggas-gastos ti aramidan nyo. Ta saan ada kayo ti agbambanog ngagtrab-trabaho? Apay kasta ita ni Nanang, Mark. Nakaungungot matan wag dawat ta iti kwarta. On nga rod, iswasaan ako na dumawdawat pa'y. No ikanak, alaak, kat yan anay kulatan. Sipod na kirelasyon ni ti karuba tayo ni Uncle Loreto. Imimutin. Nadlaw mo gayam dayta, ading. At dapay nangagkwa manang. At ikano kwarta na, kat itid na kina Uncle Loreto akarelasyon na.
Nangagmumot gayam dayta. Wen met, saan laan namin sana nangag ko dayta? Namin adon, Mark, no dakkelak lang, danugak day di Loreto. anya? Ibusan na ta kwarta ni nanang, Ading, ngambasitak ngamin. Jak kabala na labanan day di Loreto. bay amon ading. Basta aginot talatan. Takasta ti kayat ni nanang. Ala, gatangan ta day ta sapatos para kan ka, Loreto. Ang nakababayin samat kan kalaw na. Api ko maamabain ka. Kat gatangak nga rod aparakan ka. Agyaman na ka. Talaga nga ayatan na. Ala, tain tabayadan ng EJ counter. Kaya nayunan tamatan iti pantalon Ta siyempre, baro ti sapatos ko. O di baro ko mamot ti pantalon ko. Ha? Wala niya. Sige, ingka mang kita iti pantalon mo. Tagatangan ta. Na, kabarbaro day ta pantalon kan sapatos mo Idinto taawan mo ti panggadam, Loreto. Wala, ginatang ni Alona. Anya? Makita yo tatang, oh. Ay, ayatin na ka talaga ni Alona. Taka na yun nakaigatangan iti arwatek. Ay, Na? Anyan day ta panagsunayo tatang? ay. Di kay ka maragsakan ta. Da mga ayat dito yung anak yung agwapo. Guwapo taropam! Ha? Hoy, Loreto! Agtrabaho ka iti igatang mo itaramatam! Tadi kakit kanayo niyag pagatang kinaluna! Ngamen, at daan na rumbang apaggastusan na! Nagadukot nga ibagbagayon na ya. Tatang. Bagay ko kadi mo lang. Kita niyo man. Oh. Agbain ka kunak manayin, Loreto! Na? Agtrabaho ka! Tapno at da igatang mo itarwatag! Alona, pasensya ka pa lang Tani, awan pa'y panggadak ita. Nagrigat man ngamin tagsapul iti trabaho. Wan, awan parikot iti dayta. Ay ayatan na kadimit lang. Wan ay ayatan ka launay. Uray siyak. Ay ayatan ka mait. Wan gayam. Mabit lang ta irwar ko tay kwarta ka sa pulam. Oh, adtoy. Mano amin dayta. 3,000 dayta. Agyaman ako unay Alona. Talaga may ayatan na ka. Ay, tay narakop nakpay. Una. Tanda dayta ti panagayat ko kan ka. Agyamanak na ay ayatan nak, Loreto. Pirmi ay ayatan ka. Loreto. Di kagdanang. Bayadak to amin dagitoy. Inton adda panggadak. Saan mon apanunutin dayta? Tinapatag kanyak. Ay ayatan nak. Kayat ka makasarita, sakpay nga gawid ka, Alona. Tata Pablo. Pangaasim, taagamiris ka na imbag. Apay, awan ka de, ti panunot mo. Ni Loreto nga anak ko, ket sadot. Saan makatulong ken ka? No di pa'y ket isupay, ti ad-adda nga ikam iti kwarta. Nga imbes kumaa para kadagiti anak mo. Tata. Pudno, basit pa'y laeng ti paggastusam. Taadada pa'y laeng iti high school. Ngam kasanaon, no addadan ton iti kolehiyo. Iso nga ita, Alona, agornong kakite. Tapno addan to aramaten dagiti anak mo iti panagadal da iti kolehiyo. Asaan mo ket ngit itadlatan kini Loreto. Tata Pablo. Jak kanunungan ti anak ko, Alona. Dati anak ko ket sadot. Sakit naglaing pa'y agsugal. Agsugal? Kathuin mait. Dagiti kwarta nga itad mo ken kuana, ket isugsugal na. Dagiti gatgatangam nga arwaten na, ket isugal na. Tata. Denggem ti balakad ko ken ka, Alona. Kakasyan ka. Gaputa may saka abalaw. Addaan ka iti anak nga isakad. Sa ita, pagkwartaan na kalaeng ni Loreto. Tata.
Puno, ay ayatan na ka, no ay ayatan na ka. Nya mapay, adda ka di maitulong na ken kadayta. Ay awan Tata Pablo, Ay na, Alona. Panunutem kit di dagiti anak mo. Isuda kit di ti ipang pangrunam nga itaggadan. Saan kat ani Loreto? Taday jay nga anak ko, awan nakem na. Kanayon ko abagbagaan, nyam awan ti denggen na. Adda kagayam dito'y balkon, nanang. apay Mark. Kung ang amin, nanang, awanan ti allowance ko. Diyak ko makayat nga ibaga. Ngamin, ang mga noong tanak. Ngamawan mat ngaminan pagpletik inton bigat. Anya, ungtan ka kadiit ipagarup mo. Wan mat, tunggala day baga ka project ko, katagungat ka. Anya, Uray ni Manang Vicky, ungtam no mga ibagay ti allowance na. anya. Ala, bayam ta ikan ka inton bigat iti allowance mo. Ikan kayo kinimanang mo. Nanang, Ipalagip mo kanyak inton bigat, ha? wan nanang, katagyamanak. Sige, inakon maturog. Sige, anak ko. Wan nga agpaiso. Nakalipatak. Kanayon ko nga ungtan dagiti anak ko. No kasta dumawat da iti allowance na. Idinto ta ni Loreto. Kat itad ko lat tati kasapulan na akwarta. Ajak man la apulos nga agkadkad. Diyos ko. Agyamanakan ka. Gaputalinaw agam ti panunot ko. Babaan iti pamagbaga kanyak ni Tata Pablo. Adda dya ka relasyon mo, sapsapulan na ka. Ha? Ingka kitaan. Tada ijeruar nga agur-uray. Sige. Amo malo na? Nataar dya ka relasyon mo. Anya itayan tinagan na? Loreto. Nataar ni Loreto. Ngam, kaslag dua-dua akan kwa na? Anya ti kayat mo asawan. Kasla irresponsable mo. Anya. Ibagbagak la dayto gaputagayem ka. Kayat kala apalagipan, Alona. Ngamin, jak kayat ama ilawan ka iti pagbabawyam to iti udi na. Nang runa pa'y kat addaan kan iti anak. Nakaumay ka man dito'y pagpapaayak ng opisina, Loreto. Kasapulak ti kwarta. Ngamin ko... Naabak kay ti sugal. Saan? Ada tinulungak agayem ko. Jackpot yan. Ah? Ala, pangaasim taagawid kan, Loreto. Alona? Amok adumawat ka manen iti kwarta kanyak. Ngamla dingitak taawan ti kwarta. Pangasim ta pabuludan nak. Bayadak tumatlaang. Awan kwartak. Agawid kan tagsarita tanto anembag. Saan adito'y opisina? Adda ka din ni Loreto, Tata Pablo. Wen, adda. Angam nakaturog mait. Apay, Alona. Adda ka di bagam kwa na. Wan, Tata. Ngam nakaturog mat. Nangag ko ti boses mo, Alona. Iso nakariing akon. Nasaya at mat. Nay, panawan kayo pa'y Sige, Tata. Oh, anya. Ada ka dito kwarta bulbuludek. Bayadak tumatlaang. Awan. Ken imayak takayat ko nga ibaga. Awas-wasan tan ti relasyon ta. Ha? Nakaamiris akon, Loreto. Saan gayam asikat isapsapulak a lalaki. Nga agpaay ko maamay kadwa nga ama dagiti anak ko. Gaputa irresponsable ka a lalaki. Ha? Day talaang. Inakon. Alona. Agyamanak iti Diyos. Gaputa nalawlawagan matlaang ti panunot ko. Kat nagdakkel abidot ko ti panakirelasyon ko kan ka. Sana, Alona. Sana po duday ta. Ladingitak, Loreto. Ngam saan kan nga ay ayatan.
Ti dumngeg iti nasayaat a pammagbaga, agbanag a nasayaat. Ngam ti saan a dumngeg, agturong iti pakadadailan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok dito programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Pacloy. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.